Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Bantela kam ya jing sapriang ka klam coronavirus ka New Trap Youth Council Shillong City haka khat santarik mentau nailar arajar arpo ka bade ka sngi lailo kari haka jo ka sngi ka jingkan mau buram ya ka jing dap shispa harwais nem jong usiem khna ka hima nongstoin u Wycliffe em kala penlong ya ka jing seret dawai yap knyang hagi benta kanong ba Shillong haka balas dang ben seret nado na motfran shastan jip terter hado stan boy kumjo shamaukar mission riat samtia waing do bat habarok kawai kisnong bat kidong jongga jayao hagani kasngi kaseng HYC kala ais baru daki mask hand sanitizer bat sanitizer stand shagirang ba snong jongki te gisnong baka seng kala senret dawai Sini mau live aja.